هێزا پشتگیریە خوددا. جبۆک و ئەم ji hevdû hez bikin wek ku Mesîh ji me hez kir, pêdîviya ku em hêza herî bilên ji ruhê Mesîh yê ku navme da rûniştiye bistînin. Gava ku em li ser vê regezê difikirin ka em vê çîrokê ji mizgîniya Yuhanna binirxînin û em bifikirin ku li wê derê di hundirê da ew lêkom bûbûn çi qewîmî. Çaxê îsalîngên wan şiştin û emir da wan ku ji hev re di xizmetê bikin, ga em bibînin bîra xwe sê jaran ku îsa têda got wekî min ji we hez kir ji hevdû hez bikin û em bînin bîra xwe rastiyê ku îsa got ku ew ê ruhê rastiyê bişîne ku alîkariya wan bike. Dîsa jî li ser vê rastiyê difikirin ku ew hîn jî tehlîhevin û tirsyariyê û fêm nekiribûn û piştê ku ew ji wê derê derketin û mêçiyan dibe ku di aliyê perstegehê ber bi ronahiya rîvenên wan. Rewşekî ti jî êrîşkar bû, ew da diketin geliyê Kîdronê ew ê herin baxşayê Getsemaniyê yê ku li wir da îsa bigirin û paşê ew ê bê xaçkirin, bêguman ew dipirsîn em ê çawa van tiştan pêk bînin. Çawa em ê karibin ji hev hez bikin wekî ji me hez kir. û dema ku ew dimeşiyan dibe ku di aliyê perstegehê ra derbas bûn, lê di kêleka rêzê ra ji derbas bûn. Dinya şev bû, dibe ku wê rojê ez hatibûm bîrîn, dibe ku kokên wê yên mirî yên ku hatine jêkirin hebûn û belkî agir pê ketibû. û hin şevên mirî yê di nav agir da dişewitî hêj dûman digeriya û îsa waneyekî xweş di wan piştî waneyê ku li wê derê da wan çaxê wî emir kir ku ew ji hevdû hez bikin. Wî ev gotin gava ku wan li rêz û li komîrên şewitê dinerîn got: Ez mewim, hûn şivmênin. Kesê ku di min da disekine û ez di wî da bisekinim ew pir fêkî dide. Hûn dibînin ew şibhandina fêkî bikartîne û dibe ku di tariyê da jî wan fêkiyê rez dîtin. Ji ber ku hûn bêyî me nikarin tu tiştî bikin. Ji ber vê yekê divê hûn di min da pêyîtî bibin. Herkî di min da nesekine û mîna şivme wê bi derva tête avêtin û hişk dibe. Wan didin hev davêjin agir û dişewtînin. Ji ber vê yekê dibe ku wê şevê di tarî da komirin yên dişewitîn hebûn û îsa got: Ger hûn di min da bisekinin û gotinê min di we bisekinin, hûn her çi dixwazin bixwazin. Dê ji we re bête dayîn, dema ku hûn pir fêkî bidin, bavê min bi vêya bilîntir dibe û hûn ê bi vî awayî bibin şagirtên min. Em ê bala xwe bidinê ku ew hêj hundirê da diketin û îsa wan hîn dikir û wî emrekî nû da wan. Wana zêde jê fêm nedikirin? Tê bîra we emrê ku wî li hundirê da wan. Îsa dibêje: Ez emrekî nû didim we ji hev din hez bikin. Mîna ku min ji we hez kir, hûn jî wisa ji hevdû hez bikin. Ka em li ser vê gotinê bifikirin wan fêm nekiribûn ew tê çi watayê ku ji hevdû hez bikin. Dema ku ew di hundirê da bûn, pozibilîndî û şanazî xuya bû hebûn. Mûneqşeyekî li ser wê yekê hebû ku dêt padşahiyê da kî bibe yê herî mezin û çaxê Yaqûb û Yuhanna ev yek kirin. Hatiye nivîsîn ku hemû şagird ji wan aciz bûn. Dîmeneke bi tevahî ji hezkirinê bêpar bû. Lê îsa got ku ew ê rihê pîroz bişîne û niha ew bi rêva diçîn ber bi baxçeyê û îsa çi got? Ka em van gotinan dîsa dobara bikin, em wê bi gotinên wî ra bidin berhev. Dema ku wî got herkes wê bizanbe ku hûn şagirtên min in, ger hûn ji hev hez bikin. Bala xwe bidin, berawerdê kirinê. Îsa li vir got: Dema ku hûn pir fêkî bidin, bavê min bi vêya bilîntir dibe û ruhê bi wî awayî bibin şagirtên min. Hûn tekeliyê dibînin, di hundirê da got: Ger hezkirina we ji hev dûra hebe, herkes wê bizanbe ku hûn şagirtên min in. û dema li jem rêz û şivan got: Bavê min bi vêya bilîntir dibe û hûn ê bi vî awayî bibin şagirtên min. Fêkî çi ye? Hezkirin hûn ê pêyîtî bibin ku hûn şagirtên min in. Hin kes hene ku di vê başê da şaş dibûn û dipirsîn: Ma bista fêkî li vir çi ye? Ger em li çarçovaya ku derbas bûye vê axiftinê û tiştên ku îsa li jem rêzê gotiye binêrin, em ê bibînin ku dişibe tiştê ku wî di hundirê da gotiye peyva hezkirinê. Bi kar anî lê got: Bi vê yekê herkes wê bizane ku hûn şagirtên min in. Li vir ew dibêje ku fêkî wê ji mirovan re îsbat bike ku hûn şagirtên
شاگرتن منن و ام بزن بین گوچا و ما بستوی حسکرنه که ام بنرن چه قویمی پشتی گویه ایسا گوتیه او بریا ریز و شوانی وانه هینی واندکه ایسا دایتا نهانده گود مین اگو بافج من حزدکه اجی وساج و حزدکم ده حسکرنه من دا بسکنن او اگو اف فکیه بتام و گوید هندر دا هینی وان کر و دا آیت 12 و 13 دا گود امر من اوه مین اگو من جو حسکر هون جیج هف و دن حزبکن و اف بتام یگو ده هندر دا گود جه حسکرن اگو زلامه که دو اخره هفالین خدا جان خبده مزنتر حسکرن تکسیده نینه واتای راست یا ششتن لینگروان اف بو یوحنا الفرج مرا گو حسکرین چیه ناسینده که ایسا جان خوش بو مدا لو مجیده وی ام جان خوش بو براین خبدن و ایسا وی اکتین بیروان و همان بشین داد یوحنا 15 آیت 17 داد بیجه اف وی امر ددم و گو هون جهف دو دن حزبکن امر الفر دا خویانی اک عجیب آراستی ببینن هزا گو ام حوجین گوش بو هف دو حزبکن دما گو ام د مسیح دا ممینن بگرن دست و دمی امی هزی جه بگرن جبروی که رگز الفر اوه جبو گو ام جهف دو حزبکن و گو مسیح جمع حسکر پیدیوی گو ام هزا هری بلنج روح مسیح ایگو دناف مدارو نشتیا بستینن ام نکارن وی که بتن اثری و خبکن و پاولوس وی راستیه اشکره دکه و د آیه خدا جی افسیان را وی راستی رو نیدکه دعایه که بهزه و دما ام چیرو که ریز و شفان ببینن ام دکارن وطایا وی فهم بکن. پاولوس اف گوتن جه افسیان را نویسی بوی صدمه از لبریا باویگو همون بلنباطن لعزمانان و لروی عرده ناوی خواه جوی ستاندنه چونگ دکشینم دا گولگور دولمندی مزنتی خواه دزلامش دل دا به نفگینی روح خواه به قدرت خورتبونه به نفگرین باوری رونشتن مسیح یا دل ودا رونه ده و مبستوی چیه؟ گوت گو روح پیروز روح راستی اوی به اف گوتن ده سری ده شاندیان را گوت پشتی وی جیجمه را گوت پشتی وی پاولوس ده دعای خدا ده بیجه جبو گو ده مروف دا جدل دا بهیزا خود پشتگری ببه چاوا بریا کی رح پیروز بلا مسیح به باوری ده دلی ودا بمینه ایسا گوت ازو باو یکن لوی گوت گو او سه دیکی دانجی باو ولا و رح پیروز پاولوس دعای خود بردوام دکه و ده بیجه دا گو بونا هون به همو تجیبونا خوده یا تجیب بن وقت حس کرنا بره و ببنگهونه و به همو پیروزان را فهم کرنا بر فرهی درجی و بلندی و کوراهی که چیه گو بزانینا گو حس کرنا مسیح یا زانین و گله که سراتاتیر و هنیز شیاندر ببن تجیبونا خوده چیه یا یکم او حس کرنا خوده كم جهفدو حسبكن وكا ويج ما حسكر أفا تجيبونا خدي حسكرنا خدي جمرا وحسكرنا ما جهفدورا درانا هي فيدو عيدا فيرا جزي أم لسر برسامة يجبو دقت كرن وكارانين دفكرن چاوا أم دكارن بركاتا باولوس جا أفسنيا هي داوية دا دعا هجا ودلسوس بشتراس بكن أفرا جزا جياني كا أم في بيروزيا بخوينن بلا لغور قدرتا قند مدى چالاك جيگو دكارن خواسته که ما آنجیاگو ام فکرینه جزیده تر بکه تی بیروه چاخی ایسا بحثا ریز و شفان کر بحثا نمیج لور پاولوس همان رامین در باز دکه بلا لگور قدرتا گودمه دا چالاکه جیگو دکاره جه خواسته که ما آنجیاگو ام فکرینه هیچ زیده تر بکره دیره دا اود مسیح ایسا دا حتی هموان نفیشان جه ابدین ابدیم و مزناهیبه آمین